So ni ma brand here Angela uko party bia na amope na chese your friend Kwame Eugene na one ni nua ba ku yo tare no ball life your friend Kidi ono so ba ku bi ode abehwim na ade pe na te makuma nyina wa tifa fa onzu gra na ye boys you say enei omu music career no ama aye den amomo pa say when betimi anya girlfriends aha mo muka say eda form here oh baby aya ma say enei when timi kura anya empena papa bi anya because say girls you say when ye need yes won hye da hu correct ones no cause yes happen na you for na from za na ade na amadwuma na ye den say mokai Janet Bandu one Castro ne wole monkom ko ye ene Janet Bandu papa wa kasa oso on de on fa blame ni mo bia Asamoah and they are responsible for ne bano disappearance yeah bisi ne one Castro ye hunu omu ti Janet Bandu papa ono so de ode aba behwim no na say na yesi asem yahudu twada sem is ambassador here oye na adwe say ye kote ya no atwo bibi on Facebook page ho say one ne mani na ene ne om last day na owia o hwe na om committee suicide one da bi okunkola no owia ono committee suicide no when chese ade no bostream kan bi ni ade bi a chese obo apa bia na onye yes ade no emu chechemu ni na no eho ya wonsa enso ebetimi aka ni nyina na afia odon so blast delay o say eden me I have a man so you to go get yours hey delay you watch you afia anyway enso we bro you be call the patrol the fans and can radio na in fact they can to us ma you feel kwaso adom 106.3 FM Ghana's #1 radio station with me Jerry